abanyeshari wenye jalousie Imana bababarire. Mungu awasamehe. Umva ndababwira. Sikiliza niwaambie. Nagomba nakumenyeshe. Nilitaka nikufahamisha kwamba ishari, jalousie niryo shule rya nyuma ya mwisho. Reka ndabivuge neza. Acha nibiseme hivi. Ishari, jalousie niyo kaminuza chuo kikuu ya nyuma cha mwisho. Umuntu yiga, mtu anajifunza agaca cikuruza, anafika kuwa mchawi. Umuntu afise ishari, mtu mwenye iko na jalousie, naho yabanjira mu rusengero, hata wewe anaingia mkanisa, naho yabatararoga, hata wewe hayaroga, akaba afise ishari, iko na jalousie, uyo muntu n'umurozi, huyo mtu ni mchawi. Twemera. Kuna watu tunakubaliana. Bazigituma. Unajua sababu? Umuntu afise ishari, mwenye iko na jalousie, arateranya bakundana, anachonganishaga marafiki, arateranya bavukana, anachonganishaga wenye umuntu afise ishari, mwenye jalousie, wambaye impuzu nziza, nguo nzuri, acabwira iyo mpuzu wambaye, anakwambiaga hiyo nguo ni mbaya. Abakobwa n'abamama, wasichana na wamama, muravyumva, mtawisikia ingene uzambaye impuzu nziza, anavaa nguo nzuri, unaenda ngo nimbi, nguo ni mbaya, nguo yaba yarimeze gutya, ilikuwa hivi, abakobwa nguo yaba yarimeze, wasichana ilikuwa hivi, kugira gusiyihebe ili tu iache, basi no kubona waberewe, usiongeze kuona unapendeza. Fanya hivi. Akaza anakuja, nibaniye neza n'umugabo wawe, aishi vizuri na mume wako, kweli ishari, kwa sababu ya jalousie. Tangu anaanza umugabo wawe, mume wako, wanamusangalia muri vile, ili mkutano uko kwenye vile, wajazi gikoko, palikuja hicho kichana mmoja muguye muda, kimkumbatia, kimwinjiramo wese, ndani yewe chakira musoma, alafu kikampiga busu. Na babazi kitangaza kinga huko, waulize muujiza gani huko hapo? Uyo mwanafisi shari, huyo mtu yuko na jalousie, anagomba kubwa rugo sana, kama wewe ujumbe utabomoka, akubona kuelewa, kuona uko nahangaika. Ndababwiye, acha niwaambie, ibindi byaha byose, zingine zambi zote urashobora kubigwanya uhagaze ngaho, unaweza kuzipiganisha unasimama hapo, ngaho icyacu usaba, lakini zambi ya uzinifu inagusaba kwiruka, inakuomba, inakupasa ukimbie. Amanyumvise, kuna mwali nisikia, ibindi byaha byose, zingine zambi zote urashobora kubigwanyura, unaweza zipiganisha huko, ngaho icyacu usaba, lakini zambi ya uzinifu bisaba ko wiruka, inakupasa ukimbie, bisaba kuhunga, inakupasa ukimbie. Nushobora kumbana ngo safari, aweze na myango safari, jewe mimi umusore dukundana, kijana tunapendana, amamagaje kumuramutsa, ananiita nikamsalimia, isheri ni mchumba, alipangie, anajipangia, uende usikaye gusamba, uende ujue kama unaenda kuzini, ugende ubizi, uende unafahamu, usiwe kutubambia, unaweza kutubwira ngo alinikamata kwa nguvu, yafashe kwa nguvu, na Mungu hakuelewa, ni maana nikutahu, kubera yuko kwa sababu walikoze ubizi, ulivitenda na vitambua, wagiye kuraba, wenyewe unaenda kutazama, sigiti kiteze muri frigo, sio mtu iko mfrigo, ni umuntu afise umubiri, ni mtu iko na mwili. Haleluya, haleluya. Aha. Alafu batumishi ba Mungu bayimasiku, abakozi b'Imana bo muri iki gihe, anatoka kunyumba, akava muhira, aenda kusalimia wanamuke, akagenda kuramusaba. Unajua mwanamke ni mpangaji, urazi ko umukobwa yipangiye, anapanga geto, kandi yipangiye shambre, na ni mtu mmoja peke yake, n'umwe wenyine, alafu naenda kumbao, akagenda mu nzu yiwe, kumwombea, kugiye kumusengera, eti mapepo, hauna kanisa, na rushengero ufise, hauna kanisa, na rushengero ufise, kisha unaenda hani mukagenda, pastere, unaona hapa, unaona ngaha, unaona hapa, unaona ngaha, unaona hapa, unaona ngaha, tena naumia hapa, baba yenga, mkono ukigusa huko, kwa jina la Yesu wabatina bashe, mizimu ilungule. Musumye, siku moja, umugore arampamagara, msichana mmoja, umugore arampamagara, akaniita, mtumishi wa Mungu, mkozi wa Imana, urumva jewe, mimi unasikia, neretswe, nilioneshwa, rero byo neretswe, sasa vile nilioneshwa, shakuza kubinsobanurira muhira, nataka uje unitafsirie ndani, wewe uraza kusengero, utakuja kukanisa, akakwenda kiminicha humu, azayamba imini igerera ngaha, mimi nikamwanga isi ni machini, genda muraba, asema daimon, tena mtu anaokoka kandi umuntu akijijwe na miaka mingi, ni miaka myinshi. Uraza babwire, unajua niwaambie, iwe irashobora kuba mu mazi,
Jiwe linaweza kuwa kwenye maji. Kamara imyaka myinshi. Inamaliza miaka mingi. Nigigere libomba. Lakini lisiwe linatereza. Abaciye ko bose bakamena amazi. Wenye wakilipita yeko mapana yakavayo. Na meno inaungoka. Ukaba ukoresha imashini ordinateur, telefone Android, ntucike ubutumwa bwiza n'ibiganiro kuri Arimaso TV. Arivyo Yes Arakiza, Imbaza Time, Interview, Gospel Music. Gukwiza isi yose ubutumwa bwiza hamwe na Arimaso TV. Imani hapo icyubahiro rero. Sifa. Ndabikunda ko abantu bandaba. Ninavipenda watu kunitazama. Hari umuntu atanze ngaha. Kuna mwenye hanifahamu hapa. Unatanze agire gutya tu. Mwenye hanifahamu afanye hivi. Cheneza ko abantu bose bari ngaha bahanze. Ninaamini kama watu wote wako hapa wananifahamu. Imani hapo icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ndashimira Imana yo mu ijuru. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni ko yatugiriye neza. Na kwamba alitutendea vyema. Muri aya masengesho. Haya maombi y'imisi 3 ya siku 3 yo kwakira. Ya kupokea. Kugira ngo kwakira. Nisemee kupokea. Kwa cyane ngo kwakira. Sema sana kupokea. Amen. Abantu bafise ahantu bandika. Watu wenye wako nafasi wanaandika. Barimo bafise ahantu bandika. Wapo wenye wako nafasi ya kuandika. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ujya igihe cyose, wakati wote yoko turiko tiga ijambo ry'Imana, kama tuko tunajifunza neno la Bwana, ni vyiza kugira ahantu wandika. Ni vizuri kuwa na mahali pa kuandika kugira ngo ntutakaze ili kurigishwa, usipoteze venye uko unafundishwa. Nimba wumva Bibiliya ivuga ngo, kama unasikia Biblia inasema eti bashishikara ivy'intumwa zigisha, walikuwa wanaendelea kwa bidii venye mitume wanafundisha. Ushobora gushishikara ibintu utanditse. Hauwezi kuendelelesha vitu venye ukuandika. Iyo mugenda mu mashuri kwiga, ukienda kwenye shule kusoma, utandika kama ukuandika, biragoye, ni vigumu ko ushika muhira ili ufike nyumbani hanyuma nguheze usubiremwo ivyo wize, urudilie venye ulisoma. Tufanye hivi. Ndashima Imana. Ninamshukuru Mungu. Ubutumwa ducisha ngaha, hii habari njema tunaipitisha hapa, ni buca ngaha honyene. Haipitagi hapa pekee. Turafise TV yacu itwa Arimaso TV. Tuna TV yetu inaitwa Arimaso TV. Tunaweza tukabushirako. Alafu tunaitia eko. Mwebwe mutanditse, nyinyi hamuandiki, urashobora kuja kuri YouTube kongera. Naweza kwenda ku YouTube mkarudia kutazama. Kongera bikagufasha. Na nikarudi kukusaidia. Ivyo mvuze birumvika. Ninasema vinasikika. Waligihe wewe wakumvise. Kuna wakati unakuwa ulisikia, hanyuma ukavyibuka. Alafu hauvikumbuki. Nuraja gusenga, haujawahi kwenda kuomba, ukumviriza ijambo, alafu unasikia neno, ugasanga navyo wibuka neza, unajikuta hauvikumbuki vizuri. Yusubiyemwo ukavyumviriza, ukirudia tena kuvisikiliza, vyongera kuba bishasha kuri wewe, inarudia kuwa vipya kwako. Haleluya, haleluya. Ariko jewe, lakini mimi ubutumwa naho noba nabwumvise, habari njema hata nikiwa nilisikia, iyo mbandanije kubusubiramo, nikiendelea kuirudilia ndani, uguma bwaguka muri jewe, inaendelea kupanuka ndani yangu. Abantu bakunda gusoma Biblia, watu wanapenda kusoma Biblia. Tufanye hivi tuone. Abasomyi b'ijambo ry'Imana, wasomi wa neno la Bwana, iyo usomye igice, ukisoma sura rimwe mara moja, urashobora kwibaza ngo wabitaho, unaweza kujifikiri kama ulielewa, mugabo, lakini iyo usubiyemo, lakini ukirudia ndani, ucawange ukabitahura cyane, unarudiaga kuelewa zaidi. Iyo ni inshuro ya kabiri. Hiyo ni turu ya pili. Ubisomye ubugira kabiri, ukisoma tena turu ya tatu, ucawange ukabitahura cyane, unaelewaga tena zaidi. Urashobora gusoma igice kimwe, unaweza kusoma sura moja, ugisomye inshuro 10, ukisoma turu 10, urushiza kwaguka cyane, unaendelea kupanuka sana. Haleluya, haleluya. Amen. Niko ijambo ry'Imana rimeze. Sio gisi neno la Mungu lilivyo. Umusomyi w'ijambo ry'Imana, usomaji wa neno la Bwana, urushiriza gusoma. Gisi unazidisha kuomba. Kusoma. Ndio gisi unaendelea kupanuka. Ndio gisi unaelewa. Kubandanya usoma. Gisi unaendelea kusoma. Ndio gisi unaelewa. Kubandanya urimbura. Gisi unaendelea kutafakari. Umuzirikana ijambo ry'Imana. Baki unatafakari neno la Bwana. Urushiriza. Gisi unazidisha kuelewa. Haleluya, haleluya. Ariko kandi, lakini tena uko urushiriza, Yesu unazidisha kuba mu ijambo ry'Imana, kuishi neno la Bwana. Ijambo ry'Imana naryo gisi na neno la Bwana nalo inaendelea kukuhindura, kukubadilisha. Amen. Amen.
ibintu ngomba ndababwire vitu ninataka kuambia, dufite amasengesho tuko na maombi turangije tunamaliza iminsi 3 ya siku 3 niba tuko tunarangiza wewe tuko tunamaliza hadi masengesho tena hayo maombi. Imana yatumye ngo na masengesho kwakira. Mungu alituangalia maombi ya kupokea. Ndashima Imana ko nakiri. Ninamshukuru Mungu kwa sababu nashukuru ko n'ubundi ko nakiri. Ninamshukuru Mungu kwa sababu nalipokea. Nitani watangazie tangazo. Tukiva hano hapa tukingali tunatoka mu bihindutse uko vitu vinabadilika. Amen. Mumvirizane. Nisikilize vizuri. Kuva masengesho tuyatanga. Tuanze maombi. Imana yagumiko. Mungu aliendelea kutumika. Kandi yarakoze. Tena alitenda. Twagumye twakira. Tuliendelea kupokea. Kandi ubuzima bwa misi yose. Maisha kila siku. Jewe narakira. Mimi nilipokea. Undi yakiri. Kuna wengine walipokea. Undi Imana yagiriye neza. Kuna wengine Mungu alitendea mema. Tukomera amashiyoma. Makofi kwa Bwana. Umviriza rero. Sikiliza sasa. Ngomba nambwire ndababwire. Nataka niwaambie ibintu vitu bishobora kudufasha inaweza tusaidia kugira ngo tubandanye kwakira ili tuendelee tunapokea. Kuko nimba twakiriye kama tulipokea muri masengesho misi haya maombi ya siku 3 bisigura yuko ina tafsiri ya kwamba dukwiye kubandanya twakira. Tunapaswa kuendelea tunapokea. Twakiriye iminsi 3 tulipokea siku 3 none mu mihani wacu sasa nyumbani kwetu ntituzobandanya twakira. Hatutaendelea tunapokea. Ndabaza nauliza ntituzobandanya twakira. Hatutaendelea tunapokea. Ngomba ndababwire rero ninataka niwaambie sasa ingene jinsi tuzobandanya twakira. Tutaendelea tunapokea. Ningene dukwiye kwitwara jinsi tunapaswa kujishika kugira ngo tubandanye ili tuendelee twakira tunapokea. Kubera nyuma y'ibi kwa sababu nyuma ya hivi akataraza karahinda kenye hakajaja kakunyuma kandi akari nyuma karahinda tena keka nyuma kana hari ubwiza budasanzwe. Kuna wema usio wa kawaida tugiye kuba tunaenda kuishi ndani. ngira mugeza ngo kubera Imana. Niambilie mwenzangu kwa sababu ya Mungu. Sisi jambo livuga ngo niko na neno linasema eti ndibura uko bigenza. Hakosaji gisi atatenda. Narivuze ngo ndibura uko bigenza. Nilisema hakosaji gisi atatenda. Je, narivuze ngo ndibura uko bigenza. Nilisema hakosaji gisi atatenda. Wabonye rero unaona sasa. Je, mvuze ngo ndibura uko bigenza. Nilisema hakosaji gisi atatenda. Narivuze ngo nilisema eti Imana yo mw'ijuru Mungu wa mbinguni hakosaji gisi atatenda. Haleluya. Amen. Tusome tunyaruke tuharakishe mu gitabo cy'Itanguriro kitabu cha Mwanzo 41 sura ya 41 hanyuma tugende ku murongo wa 37 tuende kwa mstari wa 37 turaza kugeza ku murongo wa 43 tutafikisha ku mstari wa 43. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ninasoma katika jina la Yesu. Vuga ngo amina ariko. Semeni amen. Farao aha Yosefu ubukuru muri Egiputa. Iyo nama ishimwa na Farao n'abishikira biwe bose. Farao abaza abo bishikira biwe ati twobona hehe umuntu ameze nk'uyu ari nk'impemu y'Imana. Farao abarira Yosefu ati ko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. 40 nguhaye kugaba urugo rwanje kandi abantu banje bose baze bumvire ico uvuga. Ku ngoma yanje yonyene niho nzogusumba. 41 kandi Farao yungamwa abarira Yosefu ati raba nguhaye kugaba igihugu cyose cya Egiputa. Vuga ngo amen. Semeni amen. Vuga ngo amen. Sema amen. Nuko Farao acayambura impeta iriko ikimenyetso yo ku rutoke rwiwe ayambika Yosefu ku rutoke, amwambika impuzu zera nziza, amwambika n'umugufu w'izahabu mw'izosi, amuha kugendagendera mu mukogote wa kabiri kuwiwe. Bakagenda barasemerera imbere yiwe bati nimufukamire
nuko amuha kugaba igihugu cyose cya Egiputa. Dukomere Imana yacu amashyi. Makofi kwa Bwana. Narivuze ngo dukomere Imana yacu amashyi. Sema makofi kwa Bwana. Tugire gutya rero. Tufanye hivi. Ngira mugenza gutya anya. Itikise mwenzako hivi. Tariki Imana idukore. Mwambie kuna jambo Mungu anatutendea. Hariki Imana igize gute? Kuna jambo Mungu anafanya nini? Idukore. Anatutendea. Rero ndababwira. Sikiliza sasa niwaambie. Umuhungu yitwa Yosefu, Kijana anaitwa Yusufu, yari umusore. alikuwa kijana. Yari umuhungu wande kubasomye? Alikuwa kijana wa nani kwa wenye walisoma? Yari umuhungu? Alikuwa kijana wa nani? Wa Yakobo. Wa Yakobo. Uyu mwana, Huyu mtoto ise yaramukunda. baba yake alikuwa anampenda. Kandi yaramukunda cyane. Tena alikuwa anampenda sana. Kurugezo kuko Kwa kiwango cha kwamba yakunda kumusoneshereza n'impuzu. alikuwa anapenda kumshoneshea hata nguo. Kandi akamukora utuntu twiza. Anamfanyia tu vitu tuzuri. Kandi abo bavuka na bahagirishana. Wenye wanatoka tu mmoja wanakuwa na chuki. Nabona kubwire ngo Nilitaka kwambie nabo batugiririsha. hata wanatuletea jalousie. Turabana b'Imana. Tuko watoto wa Mungu. Kandi Imana yaduhamagaye. Na Mungu alituita. Kandi Imana iteguye kutugirira Tena Mungu neza. anajiandaa Ishari kutuletea. ry'abanyeshari rero Chuki ya wenye ntizotuza gushika ku Imana sasa yavuze. kufika kwa chenye Mungu Niko alisema. wanyumvise uvuge ngo amen. Kama ulinisikia sema amen. Munyumvirize neza. Munisikilize vizuri. Uyu muhungu Yosefu Huyu kijana Yusufu umunsi umwe ararota. siku moja kalota. Abantu bakunda kurota Watu wanapendaka kulota. tugire gutya anya. Yosefu rero ararota. Yusufu akalota. Inzozi ziwe Ndoto zake zavuga ngo iki? zilikuwa zinasema je? Yavuze ngo Zilisema eti yarose inyenyeri niliota nyota zinaniunamia. mwashabona bagiye gusenya Akaona wanaenda kutafuta nabo kuni na bavukana wenye wanatoka tu mmoja. hari imiganda Alafu makundi ya y'abandi za wengine ikifukamira uwiwe zikainamia wa kwake. hanyuma Kisha acha birotora afu akatafsiri ndoto. arabivuga bene wao baravyumva Akabisema ndugu zake wakabisikia. arabivuga Akasema abavyeyi baravyumva wazazi wakabisikia. ngo aha rero Ngo hapa sasa ushatse kuvuga ko twebwe tunataka kuonesha kama sisi na bene na wanyu ndugu zako ushatse kuvuga ko tunataka kusema tuzokufukana kama tutakuinamia. kweli ushaka kuvuga ko tuzokuna Tunataka kusema kama sisi tutakuinamia. dushubero Imana Peshe Mungu heshima. ndashaka mumurikire neza Nataka mnifuate vizuri. intambara Vita ikiratangura ikaanza. hari abatugira ishari Kuna wenye walitutilia jalousie bifatanye n'ivy'Imana yatubari kuambatana na venye Mungu hari alituambia. n'abakugira ishari Na kuna wenye walikutilia jalousie batufatiye ku vy'Imana yatubari kuhusiana na venye Mungu alikuambia. ariko ntibizobuza umugambi w'Imana Lakini gushika ku atakataza buzima bwawe mpango wa Mungu kufika kwa maisha yako. mvuze ngo ntibizobuza umugambi Nasema w'Imana atakataza gushika ku buzima mpango wa bwawe Mungu kufika kwa maisha yako. urazi ndababwira Unajua niwaambie, hari igihe umuntu agira kwa intambara wakati mtu anakuwa na vita kubera abantu bumvise kwa sababu watu walisikia ivy'Imana yamuvuze yenye Mungu alimsema yeye. abanyamasengesho bari ngaha Wenye maombi wako hapa. nuragira intambara Haujakuwaga na vita kubera gusa umuntu yumvise kwa sababu tu mtu alisikia Imana ikuvuze yenye Mungu anakusema yeko. agaca agenda afise ishari Alafu anaenda na jalousie. utagira ngo ubwongere birabaha Hautasema hapo hapo vinatendeka. akagira ishari Analeta jalousie no kukuroga akakuroga kuroga na kuroga. aguhoye ngo warebetswe Aseme juu litabiriwa. cyangwa aguhoye ngo barakuhanuriye Wala juu alikutabiria. agaca kwica Alafu anakuua. nico gituma Ndio maana muri no minsi mwa hizi siku amasengero ya kino gihe makanisa ya leo uzobona ngo batanga isumu unakia kusikia ngo wanapana sumu. umuntu agafata umukozi w'Imana Mtu anashika mtumishi wa Bwana agacamo ishari anampa sumu. umuntu agafata umuririmbyi aririmba Mtu neza anashika muimbaji anaimba vizuri agacamo isumu anampa sumu. abantu batanga amasumu mu Watu mashengero wenye kupana masumu bakwiye kwihana bakakira Yesu umwami n'umukiza kuko n'abapagani ntibarakizwa hawajaokoka. ivyo mvuga turatahura Ninasema tunaelewana. Yosefu Yusufu
Halafu intambara kiratangwa, vita ikaanza. bene wabo iyo bari kuragira, Ndugu zake wako kuchunga huko, ise aramurungika, baba yake aje akamtumana kubaraba, aende kuwatazama, arabe ingene bameze, aone jinsi walivyo. hanyuma Kisha ashitseyo, alipofika hivyo, mugabo ngo akiri kure, lakini akingali mbali, reka ndababwire ivyamubaye, acha niwaambie hivyo ngo vilimtendekea. muri akarosa araje, Eti njoo ule mwenye kulota anakuja. reka dufate za nzozi ziwe, Acha tushike zile ndoto zake, tusono tuziharibu, turabe ingene zizoshika. tuone jinsi zitatimia. Ndasubiramwo aka kantu, Narudia ndani haka kitu. bamubonye ariko Walipomwona iko mbali, baravuga ngo muri akarosa wakasema njoo kale kenye kuota araje, anakuja, reka tumwice, acha tumuue, turabe za nzozi tuone zile ziwe, ndoto zake turabe ingene zizoshika. kama zitatimia. Tubanze turabe, Tutazame kwanza. Imana dutabara. Mungu atusaidie. Ariko Imana nayo Lakini Mungu naye birivuga ngo Biblia inasema iteramira ijambo ryayo anafuatilia neno lake, rigahemuka, anahakikisha Rishikije. analitimiza. yari kumwe na Alikuwa Yosefu, pamoja na Yusufu, ngo araseruka, akatokea. abashitseho Alipowafikia baca bategura kumwica, wakaandaa kumuua. bamuhoye iki? Wanamuua juu ya nini? Ivyo yeretswe. Vyenye alioneshwa. Pole sana Poleni sana ku bantu bakunda kuvuga, kwa wenye wanapenda kusema. ntugapfe kubwira umuntu uwo ari we wese, Usiseme kwa kila mtu wowote. Imana yambariye ngo Ngo Mungu aliniambia eti, ngo bampanuriye gutya, Mungu aliniambia hivi. hari uzobihanurira Huko mtaambia agaca kwishana, anafikara kupa sumu. ugapfutize kubura ubwenge, Unakufa juu ya kukosa hekima. ugapfutize kutagira ubwenge. Unakufa juu ya kukosa akili. Alo, hari abantu bantahuye, Kuna watu wananielewa. si umuntu uwo ari we wese Si kila mtu ubwira ngo Imana yambariye, unaweza kuambia seme Mungu aliniambia. ngo bampanuriye, Ngo aliniambia unabii. bambwiye ngo nzorongorwa, Wananiambia ngo ngo nitaolewa. bizogenda Ngo guca, nitaendeka hivi. urambia mucawe, Ulikuwa unabia umurozi. agaca agenda kugukorera. Anafika anaenda kutumikia yeko. Urashobora kumbwira ngo safari, Unaweza na nango safari. cyo ndizera, Mimi naamini. naho nabivuga, Hata nikisema naco noba. sitakuwa kitu. Bakubwira tayari bariko bararasa, Wakwambie eti kule wako wanapiga masasi. ucugendayo Usiku unaenda. ngo uzi ukwize, Unajaa imani. Mungu atakuacha Imani zokureka. na utakufa Kandi uzofa. kwa sababu hauna hekima. Kubera udafite ubwenge. Niba wanyumvise komera Kama amashyi, ulinisikia makofi kwa Bwana. ntugapfe kuvuga. Usikufe kusema sema. Yosefu Yusufu nuko Imana ni yamutabara, kwa sababu Mungu na alimsaidia. yahandi yarahatswe. Aliponea. Ndaza kubabwira Nitakuja kuambia umugambi w'Imana mpango wa Mungu wari kuri Yosefu ingene wari ulikuwa umeze. juu ya Yusufu gisi ulikuwevyo. Baravuga ngo tumwice, Wakasema tumuue. baca baravuga ngo bagomba bamuta mu kinogo, Wakasema wanataka mtupa kwenye shimo. hama bica intama, Alafu wakaua kondoo. bica igikoko, Wakaua kidudu. bafata umwambaro Wakashika yari mavazi yambaye, alikuwa anavaa. bawuvayanga mu maraso, Wakautia kwenye damu. baca baca umugambi Wakakwenda na ko mpango baca barungikira iyo muzi use, ya kwamba wamtumie hiyo nguo bavuga ngo yake. igikoko Mwenye caramuriye, kidudu kilimla. baca Wakafika bafata ya kanzu wanashika ile kanzu bayirungikira wakaitumia ise, baba yake. igikoko caramuriye, Eti kidudu kilimla. ise ararira, Baba yake akalia. aravuga ngo umwana wanje Yosefu Sema mtoto wangu Yusufu yapfuye. alikufa. Imana idufashe, Mungu atusaidie. abanyeshari Wenye jaluzi Imana ibababarire. Mungu awasamehe. Umva ndababwira, Sikiliza niwaambie. nagomba nakumenyeshe Nilitaka nikufahamisha kwamba ishari jaluzi niryo shure ndio shule rya nyuma. ya mwisho. Reka ndabivuge neza, Acha nimeseme hivi. ishari Jaluzi niyo kaminuza ndio chuo kikuu ya nyuma. cha mwisho. Umuntu yiga Mtu anajifunza agaca acika umurozi, anafuka kuwa mchawi. umuntu afise ishari Mtu mwenye iko na naho jaluzi yabanjira mu hata rusengero, wewe naingia mkanisa, naho yabatararoga hata wewe akaba hayaroga, afise ishari, iko na jaluzi, uyu muntu n'umurozi. huyo mtu ni mchawi. Haba mtwemerana, Kuna watu tunakubaliana. urazi igituma Unajua sababu umuntu afise ishari mwenye iko na jaluzi arateranya bakundana, anachonganishaga marafiki, arateranya bavukana. anachonganishaga wenye Umuntu wanatoka afise pamoja. ishari Mwenye jaluzi wambaye impuzu ukivaa nziza, nguo nzuri, acabwira ngo iyo mpuzu wambaye yeye anakwambiaga hiyo nguo ni mbaya. abakobwa n'abamama
wasichana na Nimara avyumva. mtawisikia Ingene usamba impuzu nziza. anavaa nguo nzuri Unaita ngo nimbi. Nguya bari meze gutya. ilikuwa hivi Abakobwa nguya bari meze. wasichana ilikuwa hivi Kugira gusuyihebe ili tu iache nasi no kubona waberewe. usiongeze kuona unapendeza. Fanye hivi. Akaza anakuja nibaniye neza n'umugabo wawe. Aishi vizuri na mume wako Kweli shani kwa sababu ya jaluzi. tangu Anaanza umugabo wawe mume wako wanamusangalia muri vile. ili mkutano uko kwenye vile. Wajazi gikoko. Palikuja hicho kichana Mocha muguye muda. kilimkumbatia. Mocha kimwinjiramo wese. ndani Wale chakira musoma. Alafu kikampiga busu. Na babazi kitangaza kinga huko. Waulize muujiza gani uko hapo? Uyo munafisi shani. Huyo mtu yuko na sharuzi. Anakuomba kubwa huko sana. Kama wewe ujumba utabomoka. Akubani kuelewe. Kuona uko nahangaika. Ishani. Jaluzi. Haleluya, haleluya. Hari abantu banyumva. Kuna watu wananisikia. Basi umuntu umwe ariko arantanga. Kuna mtu mmoja ananielewa. Umviriza ndababwira. Sikiliza niwaambie. Ishani. Jaluzi Lituma inatuma umuhungu ufite umufianza. Kijana iko na fiancé wake. Bamuteranya n'uwo bakundana. Wanamchonganisha na mchumba wake. Namusanza hanaka. Nilimkuta fasi fulani. Namusanza ariko kumwe n'abanaka. Nilimkuta kuna wa fulani. Kugira ngo sasambu. Ili awachanishe abakunda. Awachonganishe wapendanao. Tugire kure. Fanye hivi. Yosefu rero. Yusufu sasa. Yumvira kumuta mu kinogo. Wakajifikiri kumtupa kwenye shimo. Kubera ishani. Kwa sababu ya jaluzi. Ariko tigeze gutya aya. Fanye Yesu. Ariko ntibari bazi yuko. Tena hawakuwa wanajua ya kwamba Kutaga mu kinogo. ile kutupwa Kwa Yosefu. kwa Yusufu Yagomba gucika deplacement. kuwa deplasement Imwinjiza mu nyishu y'Imana. ubuzima Bwiwe. maisha yake. Nagomba nakubwira yuko. Nilikuwa nikwambia Ariko kwamba umuntu akugirira ishari. wakati mtu Akakukorera anakuyaga ikibi. anakutendea ubaya, Akakukorera. lakini ubaya Akakutendea anakutendea muri promotion y'Imana. promotion ya Akabizi. Mungu bila kujua. N'umwanya umvise. Hakukunisikia. Hari igihe umuntu agukorera ikibi. Kuna wakati Mungu mtu anakutendea ubaya, Akibaza ngo arakwisha. anajifikira Kumbe anakuwa agushuriye mu nyishu y'Imana. anakurusha katika dini ya Mungu. Igikere baragifashe. Chura walikishika barakizunga. wakakizungusha Barachukunya. wakatupa Bica kigware mu mazi. ikaanguka kwenye maji. Nichukuchukira. Hii kuzungurushwa hii Unakubabaza. hata inaumiza, Mugani wongoruza. lakini inapeleka mtu tena nafasi. Nahi nchukuchukira. Hata inaumiza, Mugani wongoruza. ilinipeleka. Ndashima Imana. Namshukuru Mungu Kwivyo waciyemo. kwa vyenye ulipitia Kwivyo yeye twaciyemo. na vyenye tulipitia. Abandi hantu bitwinjije. Kuna wengine vinatuingiza. Haleluya. Baravuga bati Wakasema eti icyumviro gisha kiranza. mawazo ikacha. Kuko hacihaza abantu. Sababu palikuja Bigenzi bigendera. wapita njia Igiye wanatembea muri Egiputa. wanatembea Misri huko. Ubundi acana n'icyumviro. Mwingine akaleta mawazo. Yarakwe. Hapana, Mukame. kwa kweli Umwana tuvuka. mtoto tunatoka tumbuka Apfa gutyo gusa. akufa hivyo hivyo Tutamuriye ko n'icu. bila kumkula yuko pesa. Tumugurishe turye. Tumuuzishe tule Basi pesa. tumurye. Basi tumuuzishe. Tugurishe. Tumuuzishe. Iyo yose ari inzira y'Imana. Hiyo yote ilikuwa njia ya Mungu. Baca baraza. Wakaja. Bashitse. Walipofika Barabahagarika. wakawasimamisha. Dufise iboro. Tuko na boru, Dufise imana. tuko na mali. Dufise imana. Tuko na mali. Bakura mu kinogo Yosefu. Wakamtoa mshimu Yusufu. Baca baramugurisha. Wakamuuza. Agugwa n'abagiye. Akauzwa na wale wanaenda huko Misri. Ageze hariya. Alipofika ashika kule kwa Potifari. akafika kwa Potifari. Ariko kubera Imana ari Kwa kumwe sababu nawe. Mungu alikuwa pamoja Aho naye. yagiye. Mahali alienda. Yashije kugira ikiganza cyiza. Aliendelea kuonekana. Imana. Kwa sababu ya iri Mungu. kumwe nawe. Iko pamoja nasi. Turashaka kugira ikiganza Tuna- cyiza. Tuna- Turacamo byose. Tunapitia tu. Ngira mugende ngo kubera Imana. Ambia mwenzako kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Ageze kwa Potifari. Alipofika kwa Potifari Aramubarira ngo nagukunze. akamwambia nilikupenda. Ndagwaye kugaba ivyo mu rugo iwacu. Ninakupa kutawala vya ndani ya nyumba yangu. Uretse umugore wanje. Isipokuwa mke wangu tu. Yosefu. Yusufu Acika ukomeye. akawa mtu No mkubwa mu rugo. na mnyumba Kwa Potifari. kwa Potifari. Kubera umuntu Kwa mwiza. sababu ni mtu mwema. Ariko Satani Lakini shetani apfira amasezerano. anakuwaga na hasira na Apfira ahadi. ivyo Imana Anakuwa yakuvuze. na ahadi ya venye na hasira ya ahadi ya Mungu. Daimoni yinjira
muri mukaye Potifari ikaingia ndani ya Potifa. aramwifuza, Mke wake akamtamani, acharondera akamusanga kuzini naye. Imana idutabara. Mungu atusaidie. Yusufu arabwira muka Potifari, akamwambia mke wa Potifa, oya akamwambia jewe databuja, mimi bosi wangu yarampaye kugaba vyose, alinipanga kutawala vyote uretse wewe, isipokuwa wewe. sishobora gukora icyaha, siwezi kutenda dhambi cy'usamba ya uzinifu. Kwa Imana yacamasha. Makofi kwa Bwana. Noneho sasa waramusumira, akamvamia, nawe atumwambara, naye akatupa vazi hanyuma ariruka, akakimbia. Tufanye hivi. Reka ndababwire, acha niwaambie, ibindi byaha byose, zingine dhambi zote urashobora kubigwanya uhagaze ngaho, unaweza kuzipiganisha unasimama hapo. Ngaho icyaha cy'ubusamba, lakini dhambi ya uzinifu inakusaba kwiruka, inakuomba, inakupasa ukimbie. Unanyumvise? Kuna mali nisikia. Ibindi byaha byose, zingine dhambi zote urashobora kubigwanyura, unaweza zipiganisha huko. Ngaho icyaha cy'ubusamba, lakini dhambi ya uzinifu bisaba ko wiruka, inakupasa ukimbie, bisaba kuhunga, inakupasa ukimbie. Nushobora kumva ngo safari, aweze na myango safari. Jewe mimi umusore dukundana, kijana tunapendana, aramamagaje kumuramutsa, ananiita nikamsalimia, isheri ni mchumba, alipangie, anajipangia, uende usikaye gusamba, uende ujue kama unaenda kuzini, ugende ubizi, uende unafahamu, usikwe kutubambia, unaweza kutubwira ngo alinikamata kwa nguvu, yafashe kwa nguvu, na Mungu hakuelewa, ni maana nikutahu, kubera yuko kwa sababu walikoze ubizi, ulivitenda unavitambua, wagiye kuraba, wenyewe unaenda kutazama, sigiti kitetse muri frigo, sio mtu iko mfrigo, ni umuntu afise umubiri, ni mtu iko na mwili. Na unajua unaenda kufanya usharati, kandi ziyukubye gusambana, ico cyaha, hiyo dhambi urahunga, wewe unaikimbiaga. Haleluya. Kandi ababwire, tena niwaambie, abantu b'abasore, watu vijana nao kama nyinyi abahamagara mu mazi wabo, wanawaitiaga mu nyumba zao, abona bapagani, hao ni wapagani, nizo mariaje murazira mu izina rya Yesu, na hizo harusi muzihebe kabisa, abona basambanyi, hao ni wasinifu, n'ubwoze kwa mara basharati, na mnyumba ni washarati tu. Abantu banyumvira, unawanisikia? Alipangie, anajipangia, iwe uje gukora hii kwake, unaenda kutafuta nini? Mukobwa gahagarara hari, msichana anasimama huko, sheri ndagukumbuye, ninakukumbuka, naye nasinziri, nililala sisinzii, agwaye abazimu, anaumwa mizimu, cyo tumara adasinziri, sio maana hakulala anasinzia, achana naye, rekana nawe. ni wagenda umusore, kienda huko kijana, umenya kugiye gusaba, ujue kama unaenda kuzini, usitwete maneno, notuzalira majambo, aliniita, yamamagaye. Haleluya. Aha. Alafu tumishi wa Mungu baima abakozi b'Imana bo muri iki gihe, anatoka kunyumba, akava muhira, aenda kusalimia wanamuke, akagenda kuramsaba. Unajua mwanamke ni mpangaji, urazi ko umukobwa yipangiye, anapanga geto, kandi yipangiye shambrete, na ni mtu mmoja peke yake, n'umwe wenyine. alafu unaenda akagenda mu nzu yiwe, kumwombea, kugiye eti kumusengera, mapepo, hauna kanisa, na rushengero ufise, hauna kanisa, na rushengero ufise, kisha unaenda hanyuma ukagenda, pasere, unaona hapa, unaona ngaha, unaona hapa, unaona ngaha, unaona hapa, unaona ngaha, tena naumia hapa, babaenga mkono ukigusa huko, kwa jina la Yesu abatsina bashe, mizimu ilungule. Harimo n'umwanya umva, kuko mtu mmoja icyaha cy'ubusambanyi, dhambi ya usinifu biragusaba, inakuomba kwiruka, uikimbie. Munsi umwe, siku moja, umugore arampamagara, msichana mmoja, umugore arampamagara, akaniita, mtumishi wa Mungu, mkozi wa Imana, urumva jewe, mimi unasikia, neretswe, nilioneshwa, rero byo neretswe, sasa vile nilioneshwa, shakuza kubinsobanurira muhira, nataka uje unitafsirie ndani. Wewe uraza kusengero, utakuja kukanisa, akakwenda kiminicha humu, azayamba imini igerera ngaha, mimi nikamwanga isi ni machini, genda muraba asema daimon,
tena mtu anaokoka kandi umuntu akijijwe na miaka mingi ni miaka myinshi. uraza babwire Unajua niwaambie, iwe rashobora kuba mu mazi jiwe linaweza kuwa kwenye maji kamara miaka myinshi inamaliza miaka mingi nigigere libomba lakini lisiwe linatereza abaciye ko bose bakamena wenye amazuru wakilipita yeko mapana yakavayo na meno inaungoka. nakwera basi ku biro Ndaje basi ku biro, akakwea ku biro kwe akakuja kwenye biro, tulikara twaricaye nikafungura murango ndogurura umuryango juu batu baje baone kugira abantu bo hanze batubone. juu kwa ni kubarabara Hari kubarabara, unaona nilirota narose pastor pastor nilikuwa mu maombi jendi mu masengesho yatua juu y'imisita. mimi namshukuru Bwana yangu Jenda shimira umugabo wanjye nikiwa niko mu maombi ndi mu masengesho hanisumbuwagire refasi nisina gaya katika jina la Yesu. nikamwambia hivi Ndamubwira ngo unaona mlango ulikoleta urabona umuryango wakuza soka zambi ya usharati icyaha cy'ubusambanyi kama iko kukimbia kuziruka uzopfa. zambi ya usharati Icyaha cy'ubusambanyi ni kukimbia kugihunga. ndamubarira Nikamwambia ule muryango wakuza unaona mlango ulikuleta izo nizo ndo zibarose hiyo ndio ndoto nilota. sohoka Toka nje. urumva sohoka Toka nje. hari umwe korani Kuko mtu mmoja kwa ananisikia. tutaenda mbinguni tutafanya nini na mwijuru tuzogira ya wapi yahi. leo watumishi wa Mungu hawaogopi kufanya Abakozi usharati b'Imana ntibagitinya gusambana. bambye ngo papa safari chana hiyo maneno nani watanifunga Bali niambia ngo bambye ngo papa safari rekana n'ivyo bintu ninda zofunga. niseme niache Vuge ndeke. haleluya Amen. Yosefu leo Yusufu acharahunga akakimbia amutana utamana akamtupia alitimana mnicho lakini Mungu yavuga Yosefu wanjye Yesu wangu mgunia isigigwa ashoboye kunesha anaweza kushinda dhambi ya usinifu. icyo bimushingira intare Mbingu zikamshuhudia. umugore Piga wafashe kelele. ku ngufu Eta nilishika kwa nguvu. bamushira mu mpimba Wakamtia gerezani. bamushize mu mpimba Walipomtia gerezani, ashima Imana namshukuru Mungu, acacika umukuru akakuwa mkuu wabandi banyororo wa wafungwa wote. favere y'Imana Favare ya Mungu iri kuri iko twebwe juu yetu. naho twaba twarenganijwe Tuliyaonewa. ubuntu bw'Imana Neema ya iri Mungu kuri twebwe iko juu yetu. naho twaba bimeze Hata nabi wewe vibaya. turenganijwe Kwa sababu ukionewa, Imana niwe kukurenganura Mungu iko juu ya kutoa katika kaoneo. ihangane ibyucamo Vumilia venye kunapitia. ihangane intambara ubamo Vumilia vita kunapitia. muhemuke Usimbadilike. haleluya haleluya Amen. igihe kiragera rero Wakati katika Yosefu Yusufu ari hariya mwibohe iko gerezani, baca bararota abantu wakalota Imana nayo wengine. ikimukubita Mungu naye akampiga. hari ikintu Imana ije gukora Piko kitu Mungu abantu Imana anafanya. igiye kurota Hapo watu Mungu anaenda kugira ngo kurudisha. yeshe icyubahiro Ajipeshe ubuzima heshima bwawe maisha yako. navuze ngo abantu Imana igiye Nasema kuna kurota watu Mungu anaenda kurudisha. cyavuze ngo abantu Imana igiye Nasema kuna watu kurotesha Mungu anaenda kugira ngo kurudisha. yeshe icyubahiro Ajipeshe heshima ubuzima bwawe maisha yako. noneho rero Sasa bararota wakaota. Yosefu akarotora Yusufu anatafsiri ndoto. nkoresheje kunyarutsa Na harakisha. burya Yosefu Yusufu we yasobanuriye mwenyewe alitafsiria. yabasobanuriye Aliwatafsiria, harimo uwundi lakini fiko mmoja acamubwira ngo uzosubira ibwami akamwambia wewe utarudia usubire ikulu, gukorera umwami utamrudilia kumtumikia Ashitsi mfalme. ibwami. Alipofika Imana ikulu, ikirotesha Mungu akalotesha umwami mfalme. hari abantu Imana igiye kurotesha Uko watu Mungu anaenda kulotesha. mbega mwe mwabaye gute hari abantu Imana igiye Kuna watu kurotesha Mungu anaenda kulotesha. umwami Mfalme aca ararota pendo akalota pendo. kubera Yosefu Kwa sababu ya Yusufu yararose alilota. kubera Yosefu Kwa sababu ya kubera Yusufu, pendo kwa sababu ya pendo basorota watalota. kubera ishengero ry'Imana Watalota. basorota kubera jewe Kwa ajili yangu basorota watalota. kubera wewe Kwa ajili yangu basorota watalota. kugira Imana bagushirire ku nzira Mungu awashie ashitse umugambi w'Imana kuri watimize wewe mpango wa Mungu basorota yako watalota. umwami ararota rero
Mfalme akarota. Wa mugabo Ule bwana yasubira hari. alirudia Atari ya mumpimba kule gerezani. Ahubwo kitwa Yosefu. Huko kakijana kanaitwa Yusufu cyane. Kenye elimu Karazi gusobanura. kanajua kutafsiri. Yosefu baramuzana. Yusufu ashitse alipofika echaba tazama achasobanurira umwami akatafsiria izo mfalme. ndoto arazisobanura neza. Hizo ndoto akazitafsiri. Amaze kuzisobanura alipotafsiri achabwira umwami akaambia ati mfalme, mfalme nyakuba mheshimiwa, ndafise icyumvi, niko na wazo, ndafise icyumvi, niko na wazo. Elegio myaka indwi, Hiyo miaka 7 yo kwimbura, ya kuvuna, myaka indwi, hiyo miaka 7 ya shibe. Enda gusaba, acha nikuombe, wenda umuntu w'umwizigirwa, tafuta mtu mwaminifu. aho yaragiye kumusobanurira, hapo alikuwa anamaliza wenda kumtafsiria, umuntu w'umwizigirwa, tafuta mwaminifu, hanyuma rero umuzeze, alafu mpatie ivyo bigega, hizo gala, chunge neza, asichunge vizuri, cyo muzoba mwimbuye, chenye mtakuwa mnafanya mnafanya myaka miaka 7 ya njaa ikifika, hivyo ndio vitawasaidia. Umwana akavuga ngo Mfalme akafika anasema nta wundi muntu, hakuna mwingine mtu, na twasomye ngo ni hapa petu iyo nama bacha barayishima, hiyo renyo akaitia aba abishikira mu mwami wenye wanajifikia bacha ikulu baraneze wakafurahi, barayishima, wakafurahi. Yosefu Mfalme akasema Yusufu Yusufu, unavuga birebe, usingoe kusema mengi, nta wundi muntu, hakuna mwingine mtu. haleluya, Amena, haleluya, amena, nta wundi muntu, hakuna mwingine mtu. Imana yo mwijuru, Mungu wa mbinguni ibashije kukwereka ivyo bintu, anaendelea kukuonesha ukabisobanuye kucyo kuna vitafsiri hivyo. Yosefu, Yusufu, nta wundi muntu, hakuna mwingine mtu atari wewe, isipokuwa uri wewe. mwimwe y'ubuzima na Kwa hivyo hewa roho ya Mungu hizi, nta wundi muntu. sikiliza, hakuna mwingine. Haleluya. Acha mubwira ngo rero, Akamwambia sikiliza sasa, jewe ndaguhaye kugaba mimi nakupa kutawala ivyanje vyose, vyangu vyote, urugo rwanje nyumba yangu, guhaye kugaba nakupa kutawala igihugu cyose, nchi yote. ivyo bintu murabona yo Sio filme, mtu mnaviona Yosefu acha fata impeta ku rutugu, akashika pete ya kukidole acha umwami, akaimvika, acha fata umukogoto wa kabiri ku akashika magari yake ya pili acha kwa gushira, akaimtia yeye. ibintu manje gukora bene, Kuna vitu Mungu anataka. haleluya, Amen. ibintu manje Kuna gukora, Mungu Mungu acha anataka. mashi, Makofi kwa Bwana. none Sasa ngo bagaca bagenda baramuririmbira, wanaenda wanamuimbia, bagenda baravuga ngo wanaenda wanasema eti mumufukamire, mumwabudu, fukamira Yosefu, mumwabudu Yusufu. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Nyumviriza neza, Sikiliza vizuri. Imana ntibura uko ibigenza, Mungu akosaje kisa tatenda. umaze igihe uko aca mu bibazo, Unamaliza masiku unapita Imana matatizo. ntibura uko ibigenza, Mungu akosaje kisa umaze igihe tatenda. uri mu ntambara zikomeye, Unamaliza masiku kwa vita kubwa. ntibura uko ibigenza. Akosaje kisa tatenda. Nagomba ndabamenyeshe Shetani wafahamisha kwamba ibyo waciye yeye pitaga ndani yari inzira gusa, ilikuwa ni njia. Imana igucishije Mungu anakupitisha kugira ngo yeye ushike ku mugisha wawe. ili ufike kwa baraka. Umwana nahuye Mtu akomeye anaelewa. yaca amashi. Makofi kwa Bwana. Noneho rero Sasa ngomba ngubwire ibintu bitanu nataka nikwambia vitu 5 byaranze Yosefu, venye vilimuonekana Yusufu. nakubariye ngo ngomba ngubwire Nakwambia, nataka kuambia ibintu bizodufasha vitu 5 kugira ngo vitatusaidia tubandanye ili tuendelee kuba twakira. kuendelea kupokea. Icyambere, Cha kwanza, Yosefu Yusufu yari umwana agamburuka, alikuwa mtoto mtiifu, yari umwana yumvira, alikuwa mtoto mtii, kubera kwa sababu igihe Yosefu wakati Yusufu isemurungika mama yake kuraba alimtuma bene wabo, watazama ndugu yake, yaragambutse alitii, arumvira akamtii, aragenda, akaenda. kuko yataba yumvira Asingelikuwa nawe anatii, yari guhurira hangekutana n'ibyo yahuye na nabyo. hivyo vile alikutana navyo. Twumvise yuko Tulisikia nawe kwamba yari mu bigeragezo, hata alikuwa mjaribu, yari deplase ilikuwa ni yo kumushika ku mugisha kumfikisha wiwe. mpango wake, Ubundi baraka rero yake. intambara zose ducamo, Vita zote tunazipitia, mwirinde guhemuka, ujilinde mwirinde kuvuga kuhemuka, nabi. ujilinde kusema vibaya. Hari ahantu uca Kuko mahali unapitia kugira Imana igutegure, ili Mungu akutayarishe, igushe mu mugisha wawe, akutie mbaraka yako. yawuteguye neza, Aliandaa vizuri, nawe ushobora guha na agaciro wewe unaweza kupatia icyo Imana samani agukoreye. yenye Mungu alikutendea. Haleluya. Amen. Icya kabiri, Cha pili, Yosefu Yusufu yari umwana yubaha Imana, alikuwa mtoto anamtii Mungu, ntabwo yari umugararici, hakuwa mgararizi, yarubaha alikuwa anatii Imana, Mungu, akumvira Imana. sikiliza
kumsikiliza Mungu. Uwe mu buzima bwo kubaha Imana. Uwe maisha ya kumtii Mungu. Tugire guca Tufanye hivi. Uragomba kumererwa neza. Unataka kukua vizuri. Ube mu buzima uwe mu maisha bwo kubaha Imana. Ya kumheshimu Mungu. Umuntu yubaha Imana rero. Mwenye kuheshimu Mungu. Yirinda icyaha. Anajilinda dhambi. Nikisa na yenye kufanana na dhambi. Hafi vyavuze. Hasemagisemaji maneno ovyo. Na hatendaji mambo ovyo ovyo. Tatu. Yusufu yalijuye guca bugufi. Alijifunza kunyenyekea. Yalijuye kwishira hejuru. Hakuwa anajaa kujiinua. Ari umusore aciye. Alikuwa kijana mnyenyekevu. Cha nne. Yusufu Imana yamugiriye neza. Mungu alimtendea vyema. Yusufu ingabire zima. Akamjaza karama za Bwana. Ingabire zayo Mungu akujaze karama zake katika jina. Navuze Imana kuhusu ingabire zayo mwisi na Yesu. Nalivuze Imana kuhusu ingabire zayo mwisi na Yesu. Bwana katika jina la Yesu. Cha tano. Yusufu alikuwa anajaa hekima ya Mungu. Ndabereke. Tazama ni wapi? Sababu ya hekima ya Mungu ilikuwa ndani ya Yusufu. Amenyenga na vuka. Akajua jinsi atafika mbele ya mwana. Alipofika mbele ya mfalme. Aje kweli. Alipomaliza kuoneshwa, alipomaliza kutafsiri. Sikiliza na akapata hekima. Mfalme. Ronde Mungu. Tafuta mtu uwe mwizigi wa mwaminifu. Ndababaza kibazo. Niwaulize swali. Nibaza ko Yosefu unajifikiri Yusufu umuntu ari mwingabire z'Imana mwenye ko karama za Mungu yuzuye ubwenge bw'Imana anajaa hekima ya Mungu yarafise ibanga ryo kweli alikuwa na siri ya mafunuo. Nibaza ko Yosefu unajifikiri Yusufu yasiye kugenda gusa aliendaga tu alikuwa anasobanura iko na tafsiri. Wibaza ko atigeze yumva. Unafikiri kama hakusikia Imana imugataje ngomba gukora. Mungu anamwambia kuna jambo ninataka kutendea. Fanya hivi. Ndababaza ariko Yusufu ageze ibwami alipofika ikulu atamwe gusobanura alipoanza kutafsiri anamtafsiria Imana. Unajifikiri Mungu itamwishyura igikombe mukore kumjibia vile anataka kumtendea. Kuko bimuhe promotion. Kutaka kumpa promotion. Yarafisi ba alikuwa na siri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Achagira ubwenge akawa na hekima. Acharamubwira ati mwa akamwambia mfalme rondera umuntu tafuta mtu. Yawe umuntu achagira ubwenge angelikuwa mwenye hana hekima jewe gene angemwambia mimi pekee. Nivyo bintu nabikurikirana. Vitu nivifuatilie. Nivyo bintu nabikurikirana. Hivyo vitu nivifuatilie. Ameshamwambia ati bumbafu. Mfalme angemwambia bumbafu. Hauna akili. Na bwenge ufise. Alipokubera ubwenge. Lakini kwa sababu ya hekima Imana yahaye Yosefu. Mungu alimpa Yusufu. Amenyinge niitwa. Akajua kisa tatizo. Aliwa Imana. Wenye kuheshimu aliwapa hekima. Alivuze kwa aliwa Imana. Nilisema wenye Imana yahaye Mungu aliwapa hekima. Gikwiye. Munyakati zijayo. Amenyinge nabavuga. Wanajua kisi. Gikwiye. Wakati sio. Amenyinge nabakuye kuvuga. Wanajua kisi wataweza kusema. Ubwenge mwisi na Mungu akupe hekima katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ishabaye rero kuri Yosefu yenye vilitendeka kwa Yusufu yari mbarutso. Ilikuwa ni kuinuliwa. Yari mbarutso. Ilikuwa ni chanzo imushikana kuvyimana kumfikisha kwa venye Mungu alimsema yeye. Nao ivyachemo vya hata venye alipitia Misri kuacha mambo unamaliza masiku unapitia. Yari mbarutso. Ilikuwa ni chanzo kushika kumkisha wao baraka yako. Uko vitu unamaliza masiku unaona. Kugira ngo ushike umugisha. Kusema ufikie mbaraka. Kandi uzobuhe agaciro. Na uipe samani. Kandi uzoyumutima. Na uiishi ndani unamuogopa. Imana. Uiishi ndani unamheshimu. Sisi ngo ndi mwisi. Unajua kama niko mtia. Alitochi nzambi zote. Lakini kesho parapanda atasema. Nzamba ni afuku mwanya wali wabesi. Parapanda ikilia muda wowote. Harundi buzima. Piko ingine maisha. Tuimbirije kuzocha. Tunatarajia kuingia ndani. Haleluya, haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haguruka ngira ndangize. Simama nataka kumaliza. Ichari mama manakivuge duhagaze. Cha mwisho nataka nikiseme tunasimama. Mama manakivuge duhagaze. Nataka nikiseme tunasimama. Gutabwa mu kinogo, kutupwa mshimu, gutabwa mu mpimba, kutupwa gerezani, agafungwa Yosefu, akafungwa Yusufu. Vyariko barategura promotion. Ilikuwa vinaandaa kuinuliwa kuja kwa Potifari, kwenda kwa Potifa. Via vyose vile vyote
vyariko birategura vilikuwa vinatayarisha promotion yake guha vinaandaa kuinuliwa, alikuwa anaenda kupewa. Kindi cyari kuri Yosefu. Kingine kilikuwa kwa Yusufu. Yosefu yari umwizigirwa. Yusufu alikuwa mwaminifu. Mwene dada, ndugu zangu, ubuzima bwawe umwizigirwa. Maisha yako uwe mwaminifu. Aho korera umwizigirwa. Kwenye unatumikia uwe mwaminifu. Ivyo ukora umwizigirwa. Kwenye unatumika uwe mwaminifu. Imana igiye kuguhezagira. Mungu anaenda kukubariki. Ba umwizigirwa. Uwe mwaminifu. Era masengesho kwakira. Ilikuwa ni maombi ya kupokea. Kandi twakire mwisi na tena tulipokea katika jina la Yesu. Umwizigirwa. Uwe mwaminifu. Imana igushize. Kwenye Mungu anakushika. Imana igiye kugushika. Kwenye Mungu anaenda kukushika. Umwizigirwa. Uwe mwaminifu. Yusufu alikuwa mwaminifu. Ashaka promotion. Akapewa kuinuliwa. Avuye mu mpimba. Alipotoka gerezani. Arakwese tumwicyubahiro Yesu tumpe heshima. Avuye mu mpimba. Alipotoka gerezani. Ashagenda kuwa ministre. Akaenda kuwa waziri mkuu. Icegera cy'umukuru. Waziri w'igihugu. Mkuu. Mvugo yu. Masemo ya leo. Avuye mu mpimba Yosefu. Gerezani Yusufu. Na tuona mashule Yosefu yize. Atuoni masomo Yusufu alisoma. Ariko tuona ubwenge bw'Imana. Tunaona hekima ya Mungu. Muri Yosefu. Ilikuwa ndani ya Yusufu. Shabugufi no kuba Imana. Kunyenyekea na kumtii. Imana ni urukubigenza. Mungu akosaje giza. Yuba ugandi kwigomba. Wewe mheshimu. Ikorokere. Urukubigenza. Akosaje giza. Yaje guchinzira. Anakuja kupasua njia. Yesu aduhaye. Yesu atubariki. Sababu kigamba cyawe. Pandisha mkono wako. Oya manura. Teremsha. Reka nsaba umuntu. Acha niombe mtu. Yumvise yuko. Anasikia kwamba hari mfashanyo y'amasengesho akeneye. Kuko msaada wa maombi anahitaji. Kile jambo ryavuze ibintu byinshi. Kwa sababu hili neno lilisema maneno mengi. Haciye inyigisho ikomeye ngaho. Kuna pita mafundisho makubwa hapa. Hari kintu wumvise ukeneye kuma. Kuna kitu ulisikia unahitaji kwa Mungu. Usamure kiganza. Upandishe mkono. Ico ukeneye Imana kiguha mizima. Chenye unahitaji Mungu akikupe katika jina la Yesu. Tuomba dusenge. Tunataka tuombe Mungu. Uzamure ukuboko rero. Pandisha mkono. Ico wumvise ukeneye. Hicho chenye unasikia unahitaji. Ushumvise mu ijambo. Unakisikia katika neno. Utuza akanwa kawe. Haya sema. Wachore akanwa kawe useme. Kile kwa kinywa chako kisema. Mwambie Mungu. Mana data wacu twese uri mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turagushimiye. Wowe utabura ukubigenza. Wowe utabura ingene ucinzira. Wowe utabura ingene ubikora. Wewe utaenda ukoranya no guhamagaza Assemblée Générale kugira ngo tabare umuntu. Tweje kumva ijambo ryawe. Twumvise ingene Yosefu yari umwizigirwa. Twumvise ingene Yosefu yakubaha. Twumvise ingene Yosefu yirinda icaha n'igisa naco. Twumvise ingene Yosefu yakugororokera mwana. Turakumanikira ibiganza ngirihanga ryawe twese hamwe n'izina rya Yesu. Turagomba kubaho tugutunganiye tugororokera Imana. Ihanga ryawe Mana ushoza umuntu wese kukumvira kugororokera kugenda kugomba uzokoze Imana. Hanyuma ndasengera umuntu wese mw'izina rya Yesu umushitse ku ndoto yiwe, umushitse kuri kimwe wamuvugako, usoza amasezerano wavuganye n'abantu bawe mw'izina rya Yesu. Hari byinshi bumvise, hari byinshi wakuze, hari amasezerano ku muntu wese ari hano hantu. Ewe uhoraho Mana yeruhambaye, ngwino ushoza umuntu wese. Navuze ngo tutamashimwe abandi bahe kuririmba, abari babaye umuhabaho umunezero, amaze igihe biganyira natuye umugisha mw'izina rya Yesu, natuye kuranirwa mw'izina rya Yesu, ndatuye ubutabazi bugere ku ihanga ryawe Mana data wa twese uri mw'ijuru. Abamaze igihe bitagenda neza bari mu bigeragezo bikomeye, navuze ngo ubutabazi bwawe data bugere ku muntu wese. Turagukomera amashi, turagushimira hejuru Mana. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu mitima yacu. Ushimwe dukenguruka mu izina ryawe rya Yesu. Amen. Ikomere Imana yacu amashi. Amen. ukaba ukoresha imashini ordinateur, telefone Android, ntucike ubutumwa bwiza n'ibiganiro kuri Arimaso TV arivyo Yes Arakiza, Himbaza Time, Interview, Gospel Music. Gukwiza isi yose ubutumwa bwiza hamwe na Arimaso TV.